icyo nje nosaba ministre mbere yo kumusaba ahubwo namahirwe dufite kuba hariho ministre uvuka muri province yacu cyangwa se muri area amateritware yacu ari ministre wa infrastructure twe nkishira hamwe icyo twomusaba uvuga ngo cyambere dusabisha nuko amabarabara yagera no mu jaro bya kure cyane nk'iwacu kugira ngo na ibi bikorwa by'iterambere byatumye twihuza natwe k'abajene bafite ubwo bumenyi tubihageze. Tubaye ikaze inshuti za King Pass TV aho muherereye hose, nkuko mubibona twabazaniye abasore n'inkumi b'abanyamulenge bagiye kutuganiriza ibintu byinshi kandi by'ubwenge nkuko mugiye kubyumva. Nkuko maze iminsi mbibabwira hari ibintu birukora ko usaza utaricuza. Icyambere no kwakira Kristo umwami n'umukiza, icya kabiri no gukora subscribe kuri King Pass TV. Reka dutangire twakira abatumirwa bacu bagenda batwibwira umwe ku wundi. Je nitwa Byumvuhore Tade, n'umu engineer none umwaka ushize ndangije ku kigo cyitwa Université Lumière de Bujumbura nizi bijanye nyine na génie civil. Mwakoze. Je nitwa Nzirimo Rugambiriza, ndi umu engineer civil muri Université Lumière ndarangiza no mwaka. Mwakoze. Nanje nitwa umazina Nyabitanga Tantine, nkaba niga génie civil kuri Université Lumière de Bujumbura, nkaba ndi mu mwaka uhera ni mu wa gatatu mwanyuma. Mwakoze. Nitwa Muyobozi Merci, ndi umu engineer civil maze imyaka 2 ndangije. Mwakoze. Ndagira ngo kandi duhereye kuri Muyobozi mugende mutubwira impamvu mwagiye kwiga génie civil kandi Muyobozi adusobanurire génie civil niki. Kuko mwabyumvishe twavuze ko turi aba engineer civil. Umu engineer civil ni umuntu wize génie civil. Génie civil nayo ni inyubako, ni gisata ciga cyangwa se cigisha inyubako ushobora kubaka ku butaka. Ukuyemo inyubako dushobora kubaka mu mazi, inyubako zose ushobora kubaka ku butaka nicyo twita génie civil. Irimo amabarabara, irimo amazu ndetse n'ibiraro. Nuko hanyuma icyatumye mpitamo kwiga iyi faculté, mu bisanzwe kuva mu mashuri y'ibanze jewe nakundaga ibyigwa by'imibare. Nakundaga ibyigwa by'imibare cyane science. Hanyuma ngeze kuri kaminuza ngiye guhitamo, nararebye nanone nsanga faculté ya génie civil irimo imibare. Rero sinanizi cyane ibyo ikimaze, ariko numvaga umutima mpatiye kuyiga kandi nsanga nizo zari indoto zanje nyine. Nuko nukuvuga ngo nsanga ari faculté nyiza, nsanga irakenewe cyane niyo mvuka. Numvaga ko akwiriye kubakwa agatera imbere cyo kimwe n'ahandi hose. Murakoze. Murakoze. Waduhera mushiki wacu nawe. Hanyuma natwe icyatumye twiga umwuga w'ubwubatsi ariyo génie civil, cyambere narabikundaga. Nyuma yo kubikunda no gukunda nyine gukora nyine ibintu by'ubwubatsi, mbese ibintu bimwe science appliquée ndabikunda cyane.
ndavuga nti naje ngomba kubyiga kugira ngo nzagire icyo amariye igihugu n'abanyagihugu mu iterambere nk'icyo. kiri aho ngaho nk'umukobwa byarakoroheye mu rugo byari bimeze gute? Nza kubyiga habayeho kunca intege mvuga nigeje ni civile bakambwira nti si iby'abakobwa ngo ni akazi k'abahungu, ariko nje kuraba nkavuga nti akazi k'abahungu katari ak'abakobwa, ariko habaye egalite de chance nanjye ndashobora kubishobora. Abandi ntiharimo imibare myinshi ntuzobishobora, ariko imibare ntabwo ari ikintu cyotuma nshobora gukora icyo nshaka. Imibare n'ubundi hariya abayitwigisha nabo ntibavutse bayizi, barayizi. Nanjye ni ngombwa ko napure na nyine nkabitora. Nta kinanira ica umutima ukunze, twarabikoze kandi byagenze neza hamwe n'Imana. Murakoze. Nanjye mu guhitamo iyi fakirite byabaye mu buryo butandukanye. Ubwa mbere nza kwiga kaminuza, mu mutwe harimo fakirite ya mine geology. Nshitse ariko mu gushika kwanza nshitse mu mujyi nabanjije kuba inspiré n'ibikorwa nahabonye bitari bisanzwe bibi wacu, bikorwa cyane cyane by'ubwubatsi. Ntangira kwibaza ibi bintu bikora abantu bameze gute, bikora bande, babikora gute, bene ibyo ngibyo. Ni muri iyo context maze guhebura iyo fakirite ntangira gushaka iyi fakirite rero ikora ibi ngibi. Nuko kuko nahisemo kuza muri iki gisata ndetse ndagikunda cyane, nsanga ni nayo yari inspiration yanje nyine. Murakoze. Guhitamo iyi fakirite burya umuntu akora afite ikintu kimuri mu mutima yumva akunze mu bijyanye n'ibyigwa, uretse tara umuntu aba afite mu bijyanye n'ibyigwa najo burya umuntu aza kuri avuga ati jewe nzakurikira ibi ngibi. Uvuga ngo jewe ni igitekerezo cyanjemo kuva kera, cyanjemo ntangiye secondaire, nicyo gihe navuze nti igihe nikigera cya universite ziga ibijyanye n'inyubako, kuko urebye ibintu by'inyubako ni ibintu cyane byiza bigaragaza amajambere y'ahantu. Urumva ni urukundo nari mbifite kuva kera. Ni ibintu byampozemo, zari nk'indoto zanje kuri universite. Murakoze cyane. Mwese muvuze ko mwigiye kuri Lumière, abarangije n'abagihari. Ese mwaba mufite umwihariko nk'abanyeshuri b'abanyamulenge mwigiye hariya? Ese ari uburyo mufashanyemo? Nk'abanyeshuri bigira kuri Université Lumière, hari ukuntu dufite ihuriro ryacu by'abanyeshuri nyine b'abanyamulenge bahigira. En fait navuga yuko ari nk'association y'abasore bahigira, kuko n'abaza bashasha n'ukuntu tuza tubakira tukabaintegra tukabamenyereza kubera yuko baba bakiri bashasha. Ni ukuvuga ngo tuhagira ubumwe, abashyitsi ari bashasha baza begera bakuru babo abo basanze mu mafakirite atandukanye baba baje kwiga, bagenda babigisha byinshi banabafasha byinshi mu bijanye n'ibyigwa. Ni ukuvuga ngo hari ubumwe hagati yacu nk'abantu bigira kuri Université Lumière mu madomene atandukanye. Rero mwaje mwese ko mungana, ese mufite ikintu cyabahuje cyangwa gusa mwaje ku giti cyanyu nyine nk'abanyeshuri? Twebwe dufite ikiduhuza. Turi mu ishyirahamwe ryitwa AICCDD. Mu majambo arambuye ni Association des ingénieurs civils pour la contribution du développement durable. Ngerageje kubishira mu rurimi rwacu ni nk'ishyirahamwe ry'aba-ingénieurs civils bafasha mu iterambere rirambye. Ni nk'uko mukaba mukora ibiki?
dukora ibikorwa bitandukanye bijanye n'ubwubatsi nk'uko umwuga wacu uri. Dukora ibikorwa by'amaconception y'amaplan, dukora ibikorwa by'amadimensionnement no gukora amadevi, ndetse tukanakurikirana kuri chantier ibihe bihakorerwa cyane cyane nko kubaka amazu, ndetse tukaba dushoboye no gukora ama étude du sol. Bivuga wenda nko mu Kinyamulenge kugira ngo abantu badukurikiye abashe kumenya ibyo ari byo, kuko abafite amafaranga bose ntibizi Igifaransa. Biragoye kubivuga, reko turagerageza. Yego. Mu Kinyamulenge icyo dukora gutanga ibishushanyo mboneza by'inzu cyangwa by'indi nyubako iyo ari yo yose, tukaguha igishushanyo cyayo tukakikwereka, hanyuma tugakarikira imibare itanga stabilite y'inzu, gukomera kw'inzu, hanyuma tukaza kugukorera n'imibare y'ibyo uzokoresha kuri iyo nzu n'amafaranga uzokoresha uko yoba angana. Hanyuma ibindi ni ukubaka amabarabara arimo cyangwa ni amazu gusa? Mu kubaka amabarabara n'ibindi byo gutanga amazi ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane. Ishyirahamwe ishyirahamwe riba rimaze gutera imbere mu rwego rukomeye, kuko bisaba ibintu by'amanje, ibintu by'amamashine yo gutsindagira ubutaka, yo kwimba aseha ibitaka, ibintu byinshi cyane, n'amapareye topographique. Ariko ibyo byose nyine murabishoboye kubikoresha? Ibyo byose dufite ubumenyi bwo kubikoresha, ikibuze n'ibyo bikoresho. Rero mwatangiye ryari? Mufite amashami isahandi cyangwa ni hano gusa? Iri shyirahamwe nk'uko wari watubajije mbere, ryatangiye ari ihuriro ry'abanyeshuri muri kaminuza mu kwigira hamwe ibyigwa tubasha kubona muri kaminuza, ariko nyuma yaje guhinduka ishyirahamwe rishyira mu bikorwa ibyo twiga. Mu guhinduka ishyirahamwe byatangiye 2021, bikaba bigize imyaka 2 bitangiye gukora ibikorwa by'ubumenyi dufite. Hama amashami mufite ni nka yahe? Dufite amashami ahantu hatandukanye. Dufite abamambre hano i Bujumbura, tukagira abandi muri Kongo, Bukavu, Kinshasa, tukagira n'abandi ba engineer bari mu Rwanda. Twabashije guhuza ibitekerezo tukaba dukora mu ishyirahamwe rimwe. Ese hano i Bujumbura mwa muri bane gutya nyine cyangwa se mufite abandi? Oya, ntituri bane gutya, hariho abandi bataje, hariho abarangije, hakaba n'abandi bakiri mu mashure, ariko si benshi, bakiri mu mashure bose dukorana. Murakoze. Wenda mushaka kutubwira ubuyobozi bwanyu, ese bumeze gute, murabufite, mukorana gute? Nk'uko bisanzwe nta shyirahamwe rishobora kubaho ridafite ubuyobozi. Iyo shyirahamwe rifite ubuyobozi, umuyobozi mukuru ariwe bakunze kwita perezida, ari muri Kongo, ari Kinshasa, niyo ahakorera imirimo ye muri iyi minsi. Tukaba dufite n'abandi bayobozi bari ahatandukanye. Hatwe turi hano, nje ndi umusekreteri muri association. Uyu mukobwa uri iruhande rwanje ni ukora amasuivi, ukurikirana ibikorwa byose bikorwa hatandukanye ku mashanti. Ni ukuvuga ni ku isi yose nyine wenda cyangwa ni Burundi gusa? Ni muri ibyo bihugu bitatu dukora, kuko ibikorwa ntibiraba byinshi cyane. Akenshi dukora ama-étude, dukorera abantu ama-étude tukayabaha, tukayacisha mu mabiro, tukayasuzuma ko yagenze neza, tukayatanga. Ni muri ibi bihugu bitatu nyine harimo abamambure bacu niho tubikorera gusa. Noneho mutubwire intego yanyu ni iyihe, impamvu mwakoze iyo association ni iyihe? Association yacu mu ntego twabonye ubumenyi tuhaye duhabwa kuri kaminuza
butohekera aho ngaho tutagize icyo tubusangiza abandi bikagira icyo bifashije abaturage natwe. Dushaka rero gushira ubwo bumenyi mu bikorwa mu kubakorera ibikorwa byiza ari nabyo bigana ku iterambere rya twese. Murakoze, wenda sinzi nimba ari abandi bakunganira, mube free kuba wafata mikrofone. Ikindi kibazo nshaka kubaza, ese kuri ubu ngubu murashobora kwakira isoko y'inyubako runaka mukaba mwabikora? cyane turibonye twarikora, turi tayari kuko turi capable yo kubikora byose. Muri make abantu badukurikiye atari n'abanyamurenge gusa, n'abarundi badukurikiye bashobora kubeza amasoko, mukaba mwakubaka amazu, mukaba mwakubaka n'ibindi bintu bitandukanye. Nizere ko muri tayari kabisa kuko timuza kubura abantu nk'abangaye wenda bazabahamagara mubaheza na contact zanyu kugira ngo bazabashe kubegera mubereke ibikorwa byanyu noneho bazabagane. Nibyo, twebwe tuba turi tayari nyine umwanya wose koko turahari, ubumenyi turabufite kandi turakora. Hanyuma bashaka kutugana bari ko batwumviriza, nimero ni +257 77 80 68, iyo ni ya WhatsApp. Hanyuma isanzwe ni +257 71 13 98 34. Izo nizo nimero mushobora kuturonkeraho abifuza ko dukorana kandi tubahaye ikaze cyane. Hanyuma rero nk'uko wenda mutaragera kure, hariho umuntu ushobora kuvuga ati njyewe sinize génie civile ariko mfite amafaranga yanje, ashobora kumuha ikaze muri association yanyu? Abaterankunga ntitwokwanga kuko nta shyirahamwe novuga ryageze iyo rigera ridafite abadera. Burya abadera baba bakenewe cyane ko yashaka kuinvestisa muri association yanyu, mukagenda muyanamusubiza buke buke. Amampre ariautorize mu mashirahamwe kugira ngo mubashe gushikira ico muba mushaka, nyine biba bisaba ubushobozi bwinshi. Murakoze. Wenda ibyino harimo business cyane, ariko sinzi ko wenda mufite gahunda yo kuba mwateza imbere iwacu Mulenge binyuze mu bumenyi mwiza. Guteza iwacu Mulenge binyuze mu bumenyi dufite, nk'uko twanayivuze cyane, ndangwa twumvishije mu kwidondora nyine tuvuga ukuntu ibintu byagenze kugira ngo twige génie civile, byinshi berekezaga iwacu. Twebwe twitekerezaho cyane, kubaka iwacu tubitekerezaho, kuko urebye neza iwacu haracyari inyuma mu iterambere, haracyari inyuma cyane, kandi nta bandi bazahubaka atari twege abanyamurenge. Ni nkako novuga, umva tubitekerezaho cyane kandi tuzahubaka hamwe n'abadukurikirana n'abavukanyi bose tuzabigeraho. Aronde gufasha sawa. Abakuru baza bavuga ngo uja kubara aribanza. Ntitwotekereza gukora iterambere w'abandi ngo twibagirwe iwacu. Ntitwohasiga kabisa ko turatekereza n'ubu kuhakorera ibikorwa, ndetse akaba ari naho twari dutekereza kuzimurira icyicaro gikuru. Turasaba ahubwo abantu bose gushigikirana natwe kugira ngo duteze imbere iwacu. Nta bandi bantu bazoza kuhateza imbere bavuye ahandi, n'abazoza bose baza badusanga bihutira ibyiza tubaye dukora, bikabashimisha nabo bikabateza iyo nyota yo kugira icyo bokora, ariko ari twebwe twabanjije.
reka nongereho akantu kuri icyo bari bavuze. Iwacu nk'uko twabivuze twatekereje turabyifuza cyane. Twifuza ko n'iwacu naho hogera iterambere, akaba inyubako nziza, kubera ko murabizi namwe abantu babayeyo muzi ukuntu igihugu cyacu kimeze. Tugira n'imirambi myiza igororotse, ibiyaya zobera imijyi. Rero n'inyubako nazo ni zisa naho zigaragaza ubwiza bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo iwacu hoba heza cyane, hubatswe, turabifite mu mitima, turabyifuza cyane. Ni nacyo gituma twabishishikaye cyane kugira ngo tuzoge icyo dukoze. Muri Kongo nk'uko tubizi, mu bwoko bwacu cyangwa se mu karere kacu dufite minisitiri ushinzwe inyubako muri Kongo, infrastructure. Rero niki mushaka kumubwira cyangwa se niki mushaka kumusaba nk'abantu bishize hamwe bize ibintu bijyanye no kubaka, bashaka kubaka iwabo? Icyo nje nosaba minisitiri, mbere yo kumusaba ahubwo ni amahirwe dufite kuba hariho minisitiri uvuka muri province yacu cyangwa se muri ariya materitware yacu, ari umuminisitiri w'ama infrastructure. Twe nk'ishyirahamwe icyo twamusaba ni ukudushyigikira, akadushigikira mu bikorwa turimo. Turi mu bikorwa byinshi by'iterambere ariko tudafitiye ubushobozi. Nk'ubu ko turakora amaplan cadastral yo mu karere iwacu mu Minembwe, aho ugasanga nk'amadone dukoresha ni amadone aba atari presi, tuba dukura ku magugoro nk'amartitude n'ibiki, ugasanga ayo yose dukoresha ntaba afite precision. Kandi ibyo ni amayitide gusa tuba dukora. Tuba dushaka yuko ayo atohekera mu mayitide gusa, ahubwo bodufasha bakabishyira no mu bikorwa, bakabikora, bakazana ibikorwa by'iterambere, amabarabara, amashure, ibitaro, cyane cyane nk'ibarabara. Ibarabara niyo ni nka noyita ni nka rura rusinga, kugira rura rusinga rujana amatara, niko nibarabara rijana iterambere. Nta barabara nta n'iterambere rishoboka. Murakoze cyane. Wenda nawe bishobora kumworohera mu gihe yabonye ari abantu bafite iyo nyota cyangwa se bafite n'ubwo bushake bwo kuba bakora ibyo bintu, ku buryo nawe no kubisaba muri leta byamworohera. Nubwo wenda umutekano utaramera neza, ariko turizera Imana ko bizakunda vuba cyane. N'abashinzwe umutekano nabo bagenda bikubita agashi kabisa babikore, twubake iwacu. Twubake iwacu. Minisitiri nawe ndizera nawe na kino kiganiro azishima kuko abonye imbaraga z'iwabo. Buriya ari igihe yabitekerezaga batese nzazamura abanyamoka baje kubaka iwacu, ntibazarigisa amafaranga. Ariko kuba abafite n'iby'agaciro, kandi ndizera ko wenda ubutumwa buzamugeraho, dore ko mufite n'abantu hariya i Kinshasa, wenda kumugeraho bizoroha. Sinzi uko hari undi wenda waba ufite message umugezaho kugira ngo kino kintu tugishimangire cyane. No mu kugishimangira, icambere nkuko wacu yaravuye kubivuga, kugira ngo amajambere agishikira ahantu, icambere nuko haba hariho ibarabara. Uvuga ngo icambere dusabisha nuko amabarabara yagera no mu jaro bya kure cyane nk'iwacu, kugira ngo ibi bikorwa by'iterambere byatumye twihuza natwe nk'abajene bafite ubwo bumenyi tubihageze. Ikindi nacyo nongera kuba tumufite n'amahirwe,
dukeneye n'imirimo muri leta ku bijanye n'ibyo ngibyo nyine by'ubwubatsi mu infrastructure turukeneye kuba twaronka imirimo muri leta nk'uko turashoboye kandi niyo mirimo nayo irakenewe. umuyobozi ndumva afite igitekerezo kuri icyo kintu abacu bari kubavugaho. Numva nanje noshira akandi kantu wenda nubwo basa naho bari bakivuze. Ari ijambo nyakubahwa minisitiri yavuze yarisubiyemo nk'ijambo nyine ryavuzwe. Yaravuze ngo là où passe la route suit le développement. Rero natwe tukumva ko nimba dushaka ko iwacu hazotera imbere by'ukuri nyine hari hakenewe ibarabara. Ni biza ko hakibarabara, hanyuma haba inyubako zuza tuzubakayo cyangwa se ibindi bintu tuzojanayo bizobone inzira bizocamo kugira ngo bishike. Naho nta bintu byinshi nongeraho kuko by'ingenzi bivuze. Gusa njyewe icyo mbona cyane cyane ni ishema rinini kuba dufite umuntu uvuka mu bice by'iri iwacu ukuriye ibintu by'iterambere kandi natwe tukaba dushaka guteza iwacu imbere. Icyo namusaba nk'uko bagenzi banjye babivuze ni uko yatugirira icyizere akaza akadushigikira tugakorana, agashigikira ibikorwa turimo kandi atuzanira n'ibikorwa by'iterambere iwacu nk'uko babivuze. murakoze. Hanyuma ni izihe mbogamizi wenda muba mufite muri asosiyasiyo yanyu ku buryo abantu wenda bashaka kuzumva bakaba bagira icyo babafasha? Imbogamizi ntizobura kubera yuko urumva turishyira hamwe rigitangira. Ni ukuvuga ngo dufite imbogamizi nyinshi cyane tuzi neza ibikorwa. Urumva nta experience tubifitemo, ubwo bumenyi turabufite ariko nta experience nini tubifitemo. Niyo imbogamizi za mbere duhura nazo cyane ni ibijanye n'uburyo, kuko nibwo tugitangira kandi ibikorwa by'inyubako biba bisabye uburyo bwinshi, biba bisabye ibikoresho bihenze. Urumva dushoboye gukora byinshi hafi ya byose, rero ni byose, ariko kubera yuko ibikoresho byinshi ntabyo dufite bikatubera imbogamizi. Urumva iyo mbogamizi niyo ya mbere. Imbogamizi ya kabiri ni ukuba tutaramenyekana cyane ngo tubone ibikorwa. Ibyo bikorwa biduhesha gutera imbere, nayo ikatubera indi mbogamizi. Ni ukuvuga ngo abaza kutubona biciye muri kino kiganiro twakoze, mu gukemura zimwe muri izo mbogamizi mugerageze mubishikirize n'abandi, mubyereke n'abandi, muvuge yuko duhari kugira ngo tubone ibyo dukora biduteze imbere. Si twe duteze imbere ahubwo namwe bibateza imbere, n'igihugu kirahaterera imbere. Urumva twese bidufitiye umumaro. Ariko urumva imbogamizi nyamukuru ni ukuba nyine tutaramenyekana cyane ngo tugire ibikorwa byinshi dukora. Imbogamizi ya kabiri ni uko nta buryo turaronka buhagije bw'ibikoresho muri uno mwuga wacu. Mukaba mwasaba iki rero? Ibyo dusaba ni kwa kudufasha twavuze dutangira, dufatane. Dukeneye intererano yanyu y'uburyo bwose butandukanye. Abafite experience boyidusangiza n'ibijanye n'uburyo turabukeneye kubera yuko nibwo tugitangira. Turacyakeneye byinshi cyane ibijanye n'ibikoresho byo gukoresha, kubera ko association ibikeneye ibikoresho byinshi. Abafite amafaranga barabyumva, babegere cyane ko ari kampani nako association ifite vision nziza yo gufasha iwacu
abafite amafaranga babegere, abafite kubaka babegere, babahereza akazi yego zabateje imbere kandi nabo bari mu nyungu, sibyo? yego bazaba bari mu nyungu kandi muzabakorera neza, muri imfura mwese neza cyane. aho kugira ngo atange amafaranga yibereye nko muri Amerika ngo bamwubakire hano cyangwa se muri Congo atahibereye, agahereza nk'umuntu gusa abonye ngo namwubakire, ni hano usanga babiba, ugasanga ko baratinye no kubaka. Ariko iyo begereye association yubaka y'abana b'abanyamulenge b'imfura bataza biba, ibintu biba bimeze neza cyane. Urumva n'ubundi association hari icyizere ibirema mu bantu bisumba kukigirira umuntu umwe, ko burya umuntu umwe biba byoroshe yuko hari ibyo atotunganya niyenda, harashobora no kuba ngo no kwibesha mu biharura guheza niyenda bijanye n'inyubako zawe, ariko nka association bicara hamwe byose bakabikora mu butungane, nimba ariko no bivuga kuko icyo umwe adashoboye undi aba agishoboye, none akabijya complementarité tukuzuzanya, ikintu kigasohoka gisukuye kandi gifite ibiciro bya nyabyo bihwanye naco. Yego murakoze cyane. Hanyuma mwavuze ko mufite inyota y'iterambere, ariko iterambere ntabwo rizanwa na domaine imwe gusa. Ni iki mwashishikariza abandi bajene b'abanyamulenge kuba batwerera mu iterambere ry'iwacu? Ndabizi yuko biraza kubonwa n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, si n'abajene gusa, n'abantu bose bakuze bafite ubumenyi butandukanye. Ujya gutera imbere kw'ahantu ntabwo biterwa n'igikorwa kireba domaine imwe, oya twe twihuje nyine nk'abainjeniyere, dukeneye kubona andi ma association y'abihuje ari nk'abahinzi nabo babigize umwuga, n'abandi bafite ibindi bitandukanye mumenye mu byo babiga byose, ibijanye na politike, ibijanye n'ubuvuzi. Urumva ni bafite mu mafakilte yose, dukeneye ko bose bihuza bagasangira ubumenyi, hanyuma twese tukagira intumbero imwe yo guteza iwacu, nkuko ntabwo ari igisata kimwe cyoteza akarere imbere cyangwa igihugu imbere. Nuvuga ngo n'abafite ibindi bize bagende bashaka ko bahura, nimba batanahuye, nimba ari no ku giti cyawe utekereze muri ibyo ngibyo wigiye inyungu washiramo kugira ngo bigire icyo bihindura kubiri wacu. Sinzi ko ari undi ufite igitekerezo. Ntitworeka gushishikariza abantu babizi ibintu bitandukanye kugira icyo bakoze, kuko iterambere rizanwa n'abantu b'ingeri zose. Abantu bize génie civile, abantu bize ikiganga nk'uko iwacu yabivuze, abantu bize za mine, iwacu hariyo inoro nyinshi, hariyo amaminere menshi cyane. Abantu bagomba kwiga ibijanye n'ibyo bintu, iwacu harera, abantu bagomba kwiga ibijanye n'ubuhinzi bakabigira umwuga. Abo bose bakaza bakihuza tugafatikanya mu iterambere. Icyo wenda nakongeraho, kenshi iyo abantu bagiye gukora amahitamo y'ibyo biga kuri kaminuza, usanga batita ku bintu wenda byari bikenewe kuri bezwe ihari. Bumva gusa nyine bashaka kwiga ibintu kanaka birimo abantu benshi, ariko ntibabe maso ngo bitegereze neza ibintu biba bikenewe kugira ngo bazane igisubizo kuri ibyo bintu. Rero icyo nosaba abasore b'iwacu, babe nk'abagenzura, barebe ibintu dukeneye iwacu nk'abantu bashaka guteza imbere iwabo, hanyuma bashakisha ubumenyi, babisobanukirwe, hanyuma bizodufashe. Harimo na génie civile, harimo n'ibindi bintu bitandukanye. Uwo wese icyo yumva ku mutima yo ciga kandi
yokimenya. Yego. Yeah. Sister banza bamunigana ijambo ko baramurusha abanyama cyane abahungu. nyatari bamboneye hanyuma icyo nashishikariza abantu ari cyane cyane urubyiruko babivuze iwacu hakenewe iterambere kandi si twe twenyine twabikora kuko hakenewe amadomene yose urebye igikenewe cyane cyane kugira ngo dutere imbere ni ubumenyi. Burya ufite ubumenyi ntawe bukwambura, ubumenyi ntawe bukwambura, ariko urashaka kugira ibindi byose ibironkwa bakabikwambura cyane. Mbese aho turi cyo nasaba urubyiruko kuko ari ryo terambere ry'ejo nuko twakiserera mu gushakisha ubumenyi cyane kugira ngo ibyo twamenye tuzagende kubishinga iwacu. Tuzatuzi n'abakavuga ngo twaje mu banyamahanga, ariko ifoko dufata bwa buhanga bwabo tukabujana tukazabuhindura iwacu naho hakaba imahanga gusumba aho twaje cyane. Nta kindi kintu cyatuma iwacu hatera imbere nuko twafata ubuhanga twaje guhiga natwe tuzabujana iwacu. Nico nosaba cyane cyane ku bantu bose. Yego. Rero nuko babivuze ntago ari domene gusa iki, ahubwo nukuja amadomene yose arakenewe cyane. Nta kintu na kimwe iwacu kiriyo, iwacu haracyari muri chantier ikiri hasi cyane. Ni ngombwa ko amadomene yose twakiserera cyane kugira ngo tuzatere imbere. Murakoze. Jewe nkunda kubwira abantu baja hanze tuvuga ni muri Europe, muri Amerika, za Oceania. Abantu benshi bazashika bagashaka gusa amafaranga ariko ntibashaka ubumenyi. Bagende bashaka ubumenyi yego n'amafaranga, ariko icambere no ubumenyi kugira ngo tuzubaka iwacu. Iwacu ntabwo twahubakisha gusa amafaranga yonyine, ariko tuzahubakisha ubumenyi ndetse n'amafaranga. Rero turi kugana ku musozo, buri wese yagenda atanga message ya nyuma kugira ngo tubashe kugana ku musozo. Dutangiriye nyine kuri sister yatubwira. Hanyuma icyo nabwira abantu bose badukurikirana, ari abasore, ari abapapa, ari abamama, aho baherereye bose, icyo nabashishikariza cyambere ni ukudushigikira, mukatwizera, mukaduha ibikorwa kugira ngo twese dutere imbere, tubateza namwe imbere mu bikorwa byanyu. Kandi cyane cyane tubashishikariza abantu b'iwacu gukunda iwacu, igihugu cyacu tukagiteza imbere, tubashishikariza kubaka iwacu kuko ahantu hubatse hose haba hagaragara neza. Nta kindi kintu hano badusumbya ino twaje nuko twasanze barubatse amazu yabo asa neza, natwe tukayasamarira tukabona ko ariho heza n'amabarabara yabo, ariko iwacu natwe twagiye tukabishirayo. Nta batova iyo bava baza kureba iwacu ni heza cyane, nta hantu heza nk'iwacu. Iwacu twahubatse hosa neza kandi abantu boza baviyo bava baza kureba iwacu. Rero tubashishikariza kugira ngo muze dukorane kugira ngo duteze imbere iwacu, tubateze imbere natwe muduteze imbere. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Nje icyo nobwira abadukurikiye ni ukudushigikira, tugashigikirana, nibo ngufu zacu, twese hamwe turashoboye, turi kumwe ntacyo tutogeraho. Ikindi nabasaba ni ukutwizera, bakaduha ibikorwa tukabakorera. Nakare ko twe dufite ibintu akabijya niko nobyita, niko abahano bazabivuga, gasumba iby'abandi. Mbere yuko tugukora igikorwa cawe tukigira conception, tukaguha amashusho y'ingena kizoba kimeze cyararangiye, tukaguha imibare y'ibyo uzokoresha, tukaguha amafaranga uzokoresha mbere yuko igikorwa gitangira. Urumva yuko twebwe si ba abandi gusa agenda agatangira ikintu atazi ingano y'ibyo kizotwara
ugasanga biranamugoye nawe uhoja kubikoresha ntumenye n'ibyo uzokoresha kazarirwa gusaba amafaranga gusa akaza gusaba amafaranga none mpa amafaranga ejo ibintu byacikanywe bene uko twebwe tuguha detaye y'ibintu byose ikindi cya nyuma ni ugushishikariza abantu gutekereza ni muhira nubwo tubafasha mu gukora ibikorwa byanyu hano ariko mu bitekereze no kubishyira ni muhira bizoba byiza gusumba murakoze akoze cyane turangiza ijambo rya nyuma icyo nsaba abantu ko abacu babivuze ni ukuza batugana nk'uko turahari ku bwanyu ku nyungu zanyu ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'iterambere rusange turahari mutugane ntimukazoreke gukora ngo mwabuze abo mukoresha mwabuze abo mwizeye turahari ku bwanyu icya kabiri ni ukubwira abadukurikirana gushishikariza urubyiruko kwiga rukamenya kwiga ni ukuvuga ngo dukeneye abantu benshi bize nubwo bahari ariko dukeneye abantu benshi bize kuko iterambere rizanwa cyane cyane n'abize nubwo amafaranga azaza kuzamo ariko amafaranga azakoreshwa n'ubumenyi ntiwokoresha amafaranga utazi kuyakoresha urumva ikiza imbere ni ubumenyi niyo mpamvu dushishikariza abantu bose kwiga abakiri batoya ngire ngo haba n'amashuri y'abakuru n'abakuru barashobora kwiga dushishikariza abacu kwiga cyane cyane ikindi cya nyuma turabashimiye kubera yuko muza mudufasha kandi mutugana murakoze cyane turangiza nanjye icyo navuga iyi mirimo dukora yo kubaka ni imirimo isaba abantu benshi bahurije hamwe kandi bashoboye ibintu bitandukanye muri chantier usangamo inzego zinshi rero nk'abacu nanjye nosaba cyane cyane abantu benshi gushakisha buno bumenyi abasore b'iwacu abakobwa b'iwacu bagira inyota yo kumenya bino bintu kugira ngo tuzofatikanye turi benshi mu kubaka ibyo tuzubaka byose hanyuma wenda icyo narangirizaho ni ndasaba ko nanone kanemiya ko dukwiriye kubaka icyo nita amarembo n'inkike urabizi ko nemiya cyane cyane nibyo yatangiriyeho inkike ni cyane cyane ni nk'umutekano cyangwa se mbese umuntu wese agira umutima wo gukunda iwacu no kwakingira no kwifuriza amahoro kugira ngo igihugu nyine kigira amahoro kigira umutekano hanyuma icyo nise amarembo nabifashe nk'aho ari nk'inzira zituma abantu binjira mu gihugu cyangwa se mu iwacu bigatuma n'ibintu byo kubakisha bishobora kubona inzira zo gucamo kugira ngo zijye kugira rero n'inzira z'ubucuruzi inzira z'ubucuruzi n'ibindi rero ibarabara nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane kandi twanabivuze turanamushimira nyakubahwa minisitiri ni umugambi mwiza yatangiye kandi turifuza ko atari hariya wenda amaze gukora gusa azogera n'ahandi n'iwacu hagasa neza hanyuma iterambere rikashika cyo kimwe n'ahandi hose ndangiza ndabashimira cyane
kubw'uyu mwanya mwafashe kudutegera kandi ndabizi ko ikiganiro kizobafasha kikabungura byinshi. Murakoze. Murakoze, namwe ndabashimiye kuba mwaje mukaganiriza abantu ibintu by'ubwenge, ibintu by'iterambere bishobora gufasha ubwoko ndetse n'igihugu. Ndetse nshimira n'abantu badukurikiye babanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza ubu nyine. Tubashishikariza gukora subscribe ndetse no gusharinga kino kiganiro kugira ngo kizagere kure, kizagere no kuri ministre abashe kubona ubusabe bw'aba basore, kuko byose biri mu nyungu yacu twese nk'abanyamulenge. Kandi babwira ati naho ubutaha mukomeze mubane natwe, ibiganiro ni byinshi biri imbere, ndetse n'aba tuzongera tubagarure bongere batuganirize ku bindi bintu bitandukanye. Murakoze, bye bye.